Hadian bagi pat ba nong let yang wan bat kum juru ki kali kit nong pang kila haban mat ya jing sakut kali kepada ki kenta hapo ka snong kse ko long West Khasi Hills District tang namar ka jing song shit kwai dok kha bat khalai nusip kabala wan ra ru i ka jing do ay yei wei kun long bala haban kha ha shiteng lenti. Nakaliang jong Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District uba Garrett LSN Dykes hadin bala syongi ka jing yalang kerki mentakasngi ula syemi karai ban pendam no mardor ya borok ki permission kwai dok kha bala ai da District Council ha borok ka we ka district. Nakaliang jong DC uli thuru bala thungi ka judicial inquiry ban penlong ya ka jing tok kit babnya halor ka te ka jingja bar ha ka ju por nakaliang jong ki pulet ru syem ya ka so moto halor ka te ka jingja. Halor tu ke jengji pada ke fishing competition kat du tu ko pampernai ladon ke jing ya committee ne bat USP bat USP dekat bat state ban ya keden ya ke ai belajar bat ke ai ke begin le nang nasional kebenukong kelong ba matagasngi ke District Council Affairs Department jong komen clear kalau ribuk ya ketokena tupusan jong ke District Council Khasi Hills Autonomous Council ke ba I permission untuk fishing competition hadian baka District Council Affairs kalau ribuk juga tu ke Nufsan jong ke District Council yes Khasi Hills Autonomous Council ini resim ya juga action ba ingin revoke ya baru ki permission ke council kelada grant with immediate effect and until further orders kata gue ke baal long ba lor ka jingjeng alada ada point ya ke judicial inquiry pak keling SP sim sumoto ya ke kes ini likely ki mat bang keren bat bangi sim ya ke right entah kasu yang juki Paci kila pun yang ngabat kila iwan miru kumcuru nagi nong sal senong jangka ai kena ka sekolong te yakiru ngong ba mok yak ai belajar ke ai kan ya mok kan sim juga ke jong nanti ba yaki ai bagi kwa itag jeng baik man ong yaki bangen sampai bat ma to por wan kelampat yo kena ke location na po District Council Affairs te bagi orang ba ngin hap snai SOP haging sang already bagi SOP dari hadian bala baka komen kelada ribuk ya keturunan juga Khasi Hills Autonomous Council yang tangi hap ngin hap kip bayan ya kita SOP hadu lak nang hadu ujuan haswa jangga toka nufsan jangga council kiwan pan permission mangne bat hadin keto connection kelik pan permission napo District Council idon ki to ki permission jengki ki bangiyo pak musim yo hadin berdak ku event bat kumnya kena kis ke mak spesifik ke pam pernah ngaklam yo bat thoi nek ong lawan ai ke chopo office nang na check no Facebook ki mak ong ki klam yo bat iklam wan ban ikenduk hang ne mak ban pan ta ki SP ni kata mak ki ru ki adbit lek wan po office like ai tang ba po office ki ong ki mak kling jo ki ru ki klam la ong wan pan i la ka don receive ni kata ai klam la pan i kata ka receive al de diang tek office wat day directly mengaruh